Choki Holalong Unity, Victory and Prosperity Reliame ke parapon. Lakhain ko rapon nilibemisi constituency kaparlo. Choki Hola Higher Secondary School Patwa Klamalong Matijong ni Phai Troxy Arni. Unity, Victory and Prosperity Pothepi and Ponpen Brother Amepi parapon. Bangswalong Keklem Tangasai Ingtupon Lapen. Kaching tu Rasayamo Koilamati Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya Dokra English High School Apen Choki Hola Higher Secondary School Hem ki kimponjia phantame nong esompon labang so phi radame pi padopon pen radame pi along pre Christmas itame talon ponsi him tame ing phanpon labang so ame along alihiaman pen Karbiang lo Termas Council asiam Dr. Tuliram Rong Hang pen Chenglok MLS Yen MSC la pen ketheg dingatum chetong dun bang so ame along ongdung FPHLC NDF la pen Congress Aracharya Song pen COC BJP along chepok dun rinte Melong Dr. Numal Mumin pen kanije ponke niliba hawarta me BJP sarkar bang det pen ke kaching thura towara nansi dam bomlo kheyang bong monsam do bomlo aprang Congress sarkar ke dwa hut ke Choki Hola pen selunijan ka chelenga towar lapu an ke henulo ok asuta me jok me set pusi jongpon non prabjin pen niliba hawar ke parlo tarapung an towar sitame selam pon ko lapen la so phan temdar notice sitame pipon edlo ta si niliba hawar phan Anse ka paching thur dunjia phan MSC Pavitra Rong pi akeja along le arjab dun khibnon pusi CMI hin pen ning Japan Choki Hola pen Romesteron lapen Amirson terang na kilo berta Malong News Inter yang long hen pen dan ni hawar to ban niya prong pen achoro la pen lang to man piwang pajer lo la pen ten ni konsensi angka long akapre sayang deng kaching thur sayang deng ka pachun jia phan la Pavitra Rong pia ke hai ka bori pen ajo ini RCC bridge kami ingin bonong lo lapen hi RCC bridge in andar ingin bonong lo pen nijo ke somado pen chenglok school building pen chenglok akurang se ICCI scheme si Allah ka medake school ta medang mon tim doprong dimlong tame dak abrogation school building ta medak puti pido lapen SOP di pen tamai puti siatan kado lason si akurang se lapen residential school ta dak kim ponlo nang yok sompola ta puti trokra lak trokera siatan kala ta pian yok sompola lason ta si akapre asayang ding do dak war pen chenlo school building pen chenlo jijun alang pen chenlo akapre asayang ding paching thuji aphan raratum aning hang ke do joine si Pavitra Rong pia phan juga tang election ongdung abut ti pela joine si pinini tumla haya sayang ding klem pon chia phan si timgar biang long hin pen chana Zarla poisa inki rong pen para tung MP long egi som patha ka som sa ola bang ki MP si chini ko anang ding tong gitu ne kasana tung ni bang kala so bang kenang ding aja bang ki apa nak kapre asa yang deng gitu anta min itu karena auto mas konsisten ke klem project han ani kan pi dolar masih lagi kan piang bang kapicun je pan buri pon itu hal main sun ko lapen ketuar tame sengson pom lo lapen tender da korel lo lapen muning ben je kam chin desal nilip aparmanal hin kan ini project planning dolang kali nal tum theklong pol adang nilip konsensi tola second time Pavitra Rong pia phan nilip hawar atum dan nilip aratum alang liphan ongdung abut ipiben ka pehaya jo ne pen mo theklong po sayang ding isi ke claim pon isi ke project na theklong osal pen ladak 2018-19 long ladak nilip long ta PMEYG ki tangke dupik latung hanang hin pen sai mo bang inquiry kuri po kasi aron teng si claim po Litum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.